Ang buhang bertami meriho karito, na pulong na paromunda weling lapa malango, kawud 58 roko na i ala di ye ngudu ana. Napapatanda nda ye tu yakan dalar hakang bulu tambu awana. Dapani da tau tuba mana tau hamu panangalang unda hamuna. Langataka ningu ala mapatandang ngira lapintana wada. Ang buhangu latano beriyo karito. Laru kuluri tau pinutana. Ningu ma maramba na mapaki ya na kuwahan. Duma palaku ya ngara ya na pauku. Wikina hinapamayila ya nakaungo lang. Hama doon na napapalaku na Hitler. Na akat na Hitler dahil iya paya panapanjapu hada tau Yahudi. Tapi tangan manangay da tau Uni Soviet na mamiti. Ang pamiti manajay da kaungot da macaca to. Napaksa paalin niya na anarara yeling lakawini na mapaanakidang. Na maakat to. Napapalaku na maramba na maakat to. Yeling la iyati naman dia mangadat to hanggang ngayon. Ang buhango dadalo hanggang naman dia tubang ang naman dia paening na mambangat to. Na tau na paaranya langgi ay mirip dang na paarang rukun na mapaening lahanggan. Pamalango kawudu 58 yan. Rukun warang na ipamalango panakaray lay mirip kanapangitaya na mapaening. Talangan na, imiri, hamangudu yan na, ladalu hangganya naman dia patubang laluri. Ia batananu ipamalang, dan ang botamuano akuwahan daw mapaening lemiri. Ipamalango, tengo parhaya mana, imiri ala, tengo man, panangalanya, kawunda hamu atau na mapaening, dangui ala, mapatandang ngira lapinitana. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.